Nobelov nagrajenec, njegova svetost Dalaj Lama, se je med prvimi udeležil srečanja med 16. in 17. majem v štajerski prestolnici. Dogodek pa je nosil naslov Maribor za mir, Nobelovi nagrajenci za mir v Mariboru. To je bil za Dalaj Lamo že drugi obisk mesta ob Dravi in tokrat je z ostalimi povabljenimi nagrajenci razpravljal na temo dialoga in solidarnosti v sodobni družbi. Za njegovo samostojno predavanje, ki je napolnilo dvorano Tabor, se je zahvalil tudi župan mesta Maribor. Ni naloga samo nas tistih, ki kreiramo politiko, bodisi na lokalnem ali državnem ali evropskem nivoju, da skrbimo za mir, da skrbimo za boljšo prihodnost vseh nas, ki kakorkoli ustvarjamo družbo. To je naloga vseh, ki živimo v družbi, ki se zavedamo odgovornosti, ki spoštujemo ljudi, ki sočustvujemo z vsemi tistimi, ki kakorkoli si delijo usodo z nami tega sveta. Javno predavanje je prav tako govorilo o miru in sicer tistem notranjem, duševnem oziroma o tem, kako ga ohraniti. Pri tem je Dalaj Lama na prvo mesto postavil upanje in optimizem. Humanity becoming more mature. As a result, the world, humanity's thinking, improving. So therefore, I always remain full of optimism in spite of many difficulties. So you, my brothers, my sisters, you also should keep your enthusiasm, hope, self-confidence is very, very important. Sometimes the people, like the current sort of economic difficulties, sometimes the people lost their hope and really pessimistic sort of attitude. That's the pessimism is the real source of failure. In spite of difficulties, you must keep optimism and work hard. Logically, many of these problems, essentially man-made problems. Therefore, logically, human beings also have the ability to reduce these problems, to overcome these problems. So, I want to share with you, keep your optimism and determination and with self-confidence. That's very important. Pot do duševnega miru pa ni lahka in tibetanski duhovni vodja je velikokrat poudaril sporednico med zdravim telesom in zdravim umom. Calm mind must develop within the training of mind. That is something like exercise, physical exercise. It is not sufficient just to know how to build a healthy body, but you must exercise. Similarly, mental level, it is not sufficient just to know, compassion is good, or self-confidence is good. It's not sufficient. We must training that. Get used, familiarize these things. That's something like exercise. So through that way, you gain this positive mind, gain more strength. Pojasnil je tudi, kako se na tej poti soočiti s preprekami in ovirami in da je najslabša rešitev beg pred njimi. So that's the way to build peace of mind, not just through prayer or through simple meditation. Close your eye and remain like that. Sometimes we call thoughtlessness. Won't help, won't much help. That also something like picnic, full of among the trouble. For a short moment, the thoughtlessness remain there. Or some kind of picnic, rest. Avoid that. The other way of training is actually facing the problem. Meantime, keep peace of mind. That is the proper way. Po njegovih besedah je človeštvo v drugi polovici 20. stoletja že doseglo viden napredek in postaja v duhovnem smislu zrelejše. Pomemben pa je prav posameznik, saj če ta poskrbi za duševni mir, to dobro vpliva na celotno družbo. We individual, first individual, you yourself, we ourselves create inner peace
through understanding, through awareness, then create as a peaceful family, then peaceful community. That way we can change whole humanity's way of thinking, way of life. So, initiative must come from individuals. Don't feel individual helpless. Don't think that way. All these great sort of thinkers in the past, I think, few thousand years, everyone, everything, start from individual. So change the world through individual initiative. Sometimes me too also sometimes feel, there are so many problems. Me, just one individual. Then, so I argue to myself, unless one individual carry initiative, who will carry this? We have to. Individual must carry initiative. So don't feel hopelessness. You can make tremendous sort of contribution. Za konec veliko upanja polaga predvsem na mlajšo generacijo, katero je spodbudil k delovanju za boljši jutri. So the younger generation who belongs to the 21st century, you have the sort of responsibility and opportunity to create new world, better world. If you have vision and enthusiasm, determination, wisdom, you can build. Ali imamo običajni ljudje, ki smo samo člen v potrošniški verigi, v zapleteni strukturi sodobnega sveta, sploh še kakršnokoli vrednost? Ali ima kakršnokoli vrednost naše delo? Ali smo res sredi finančne krize, ali gre v resnici za krizo vrednot? Vede pravijo, da bistvena stvar v življenju je duhovnost in vrednote, ki izhajajo, ki so med sabo povezane. Če ni enega ali drugega, potem se ta manko v srcu, se pravi ta presežek poželenja, pohlepa, odrazi na zunaj. Se pravi, vzrok finančne krize v resnici je kriza vrednot. In če bi si ljudje naučili živeti bolj skromno, potem si ne bi želeli, potem tudi do te krize nikoli ne bi prišlo. Kajti moramo vedeti, da obstaja na milijarda Indijcev, Kitajcev, ki bi vsi želeli imeti enak življenjski standard kot tukaj na Zahodu, viri so pa omejeni. In zdaj se vsi zato na tej ubogi majhni zemljici bi hoteli živeti preko svojih meja, ko pa vemo, da je zemlja omejena, to ne gre. In nujno prihaja do konflikta, bodisi med posameznimi ljudmi, bodisi med narodi. In temu smo zdaj priča. Če bi šli pa malo bolj nazaj, pa pogledali duhovni vzrok za ta pohlep, ki mu ni meja, je pa Bhagavad Gita recimo razlaga, da naše srce ima figurativno rečeno neka vrste luknjo. In to luknjo probamo zapolniti
z raznimi stvarmi in ne gre. In potem mislimo, da je problem, ki nimamo najnovejšega iPada, ki nimamo Mercedesa, ker nismo šli na izlet v Ameriko, da je to tisto, kar nam bo zapolnilo to luknjo v srcu in potem bomo pa srečni. Če bi imeli vsi dosti denarja, potem bi bili pa srečni. To je iluzija, absolutno. Ta luknja v srcu ima obliko Boga. To je kot nek sestavljanka. Samo Bog jo lahko zapolni, Božja ljubezen. In ko se tega zavemo, potem pravzaprav lahko živimo skromno in sledimo motu, ki ga imamo pri nas, to je enostavno življenje, visoko razmišljanje. Zdaj pa živimo zakomplicirano življenje in plehko razmišljanje. Plehko razmišljanje seveda ne razlikuje med potrebami in željami in zlahka sledi umetno ustvarjenim potrebam, ki jih vsak dan znova vsiljuje potrošniška mreža. Da se bomo ljudje uspeli izviti iz te mreže, pa bomo morali temeljito spremeniti naše zavedanje. In če nam to uspe, doseči to spremembo zavesti, potem bo ta finančne krize in vse krize izginile, kajti živeli bomo trajnostno. Duhovno življenje je trajnostno življenje, ko ne živimo na račun drugega, sočloveka, živali ali pa narave, kot se zdaj dogaja. In to je edini način, da dosežemo to, da nekoč ne bo prišlo spet do neke nove krize. Se pravi, sprememba zavesti. Kriza je torej lahko tudi dragocen čas, ko se znova zavemo, da si moramo ljudje pravzaprav najprej odgovoriti na osnovna bivanjska vprašanja. Kdo sem, kaj je smisel mojega življenja in bivanja? Bistveno vprašanje je dejansko to, kaj je smisel življenja. Kaj je smisel življenja? Je smisel življenja, da pač nekako živimo, jemo, se razmnožujemo, spimo, se branimo. To so vse aktivnosti, ki jih tudi počnejo živali in to zelo uspešno. Če mi samo na tem nivoju pristanemo kot ljudje in če se nas sprašujemo o metafizičnih vprašanjih, potem nismo dovolj naredili svojega življenja. In če je takih ljudi zelo ogromno, potem pridemo do točke, na kateri smo zdaj, ko se zdi, da nihče ne ve, kam naprej. In to ljudeh prinaša nekaj strah, negotovost, nesigurnost, zagotovo. In zdelo se nam je, da bodo delnice stalno rastle, da bo vse stalno raslo, pa temu ni tako. Tako kot pride poletje, jesen, zima, kot se rodimo, kot umremo, tudi v tem svetu je to iluzija, da nam bo industrija, da nam bo znanost pričarala večno življenje, večno srečo, da bomo kupili tabletko, da bomo droge, da nam bo to pomagalo zapolniti to luknjo v srcu. Nikoli ne bo to. Sedaj lahko tudi v slovenščini v knjigi Miša Tošiča Najstarejše svetovne prerokbe beremo o starodavni modrosti indijskih ved. Po vedskem izročilu smo v dobi Kali, torej v železni dobi prepirov in hinavščine, a smo hkrati tudi na začetku zlatega obdobja, ki bo trajalo 10 000 let in se začenja s procesom polarizacije. Čeprav se to mogoče ne pozna v politiki ali pa to mogoče v medijih, ampak ljudje se dejansko prebujajo zelo v smislu sedaj, ko je očitno, da je ta moderna finančna konstrukcija sveta, da je to kot neke vrste loto, ki veliko obljublja, da bojo vsi dobili, pa na koncu dobijo samo oni, ki so na vrhu, da rečem, majhen procent. In ljudje razumejo, da morajo sami poskrbeti za svojo usodo. To je zelo pomembno. Da ni nekoga drugega, ki bo za nas skrbel. In tudi pomembno je tudi, da Slovenija kot država postane, rečem, prehrambeno samostojna, da ne bomo se večno prehranjevali za hrano iz Afrike ali pa jedli jabolke iz Južne Amerike. In po drugi strani pa seveda tudi prihaja do polarizacije. In ko eni ljudje
čutijo, da je potrebna duhovna prenova, drugi pa mislijo, ne, da moramo samo nove tehnologije razvijati, pa bo vse v redu. In to je pač normalno v tem svetu. Na koncu bo prevladalo dobro. To je zagotovo.